Dobrodošli još jednom u ime Foodskill Huba. Ja sam Maja Žikić, tu sam sa kolegom Nikolom Terzinom, sa kojim ste u proteklih nekoliko nedelja, pa rekla bih i meseci, komunicirali, a povodom jedne lepe teme i veoma važna za naše društvo u celini, a to su smanjenje bacanja hrane i zapravo doniranje hrane onima kojima je to najpotrebnije. Foodskill Hub je organizacija koja se bavi inovacijama u domenu poljoprivrede i poljoprivredno-prehrambene proizvodnje. Okupljamo startupe, inovatore, mala i srednja preduzeća iz raznih tačaka tog poljoprivredno-prehrambenog lanca proizvodnje. Pomažemo im na putu do tržišta kroz razne akceleracijske aktivnosti. I između ostalog, jedna od naših ključnih aktivnosti jeste podrška ekosistemu i različitim igračima u tom ekosistemu. Dakle, ne radimo samo sa inovatorima, već i sa poljoprivrednim proizvođačima, radimo sa istraživačkim institucijama, radimo sa nevladinim organizacijama, ali i predstavnicima, da kažem, javnog sektora. Tako da ovde na ovom današnjem našem sastanku igrače iz svih, da kažem, ključnih grupa za poljoprivredno-prehrambeni sektor. I današnja tema, kao što je Nikola najavio, bit će zapravo projekat u kojem Foodskill Hub učestvuje i koji se zove Plutos. Plutos je evropski projekat finansiran od strane Evropske komisije kroz program Horizont 2020 za istraživanje inovacije. Verovatno ste vi svi u nekom trenutku čuli za ovaj program. Ideja Plutosa jeste da se unaprede određeni procesi u različitim tačkama poljoprivredno-prehrambene proizvodnje, od proizvođača do potrošača. I s tim u vezi projekat sprovodi i organizuje niz mini projekata, odnosno pilot aktivnosti, koje za cilj imaju optimizaciju svih tih procesa, a sve zarad dobrobiti ne samo poljoprivrednih proizvođača, već i krajnjih potrošača, ali i svih onih, da kažem, organizacija, kompanija i celokupnog društva. S tim u vezi, Foodskill Hub sprovodi u okviru Plutosa jednu pilot aktivnost, odnosno mini projekat, koji se tiče optimizacije proizvodnje i toga i celokupnog puta kako hrana koju proizvedemo, kako hrana koju distribuiramo na police stiže, odnosno ne stiže do krajnjih potrošača. Ideja celokupnog pilota, odnosno ovog mini projekta u okviru Plutosa, jeste da se uz pomoć velikih podataka koji stižu do svih učesnika u ovom lancu, dakle i koji se tiču poljoprivrednih proizvođača i koji se tiču lanaca, prehrambenih lanaca, da pogledamo koji su to trendovi, da razumemo šta se to dešava, zbog čega nastaje višak hrane i kako taj višak uz detaljno praćenje procesa može da se preusmeri onima kojima je najpotrebnije. Tako je i nastala ova naša platforma pod nazivom FoodShare i kojoj ćete imati pristup i o kojoj ćemo pričati danas. Ideja ovog FoodShare platforme jeste da zapravo optimizuje komunikaciju između onih koji hranu posjeduju u određenim viškovima, bilo da su to
primarni proizvođači, dakle poljoprivrednici, bilo da su to trgovinski lanci, bilo da su to prerađivači. Dakle, svi oni imaju neke viškove koji sami prepoznaju i u toku razgovora sa njima i sa nekim od vas shvatili smo da se ta hrana, nažalost, radije baca, umesto da se preusmerava onima kojima je najpotrebnije. Ali takođe smo videli jedan dobar trend, a to je da postoji velika volja da se ta hrana zaista preusmeri onima kojima je najpotrebnije. Takođe, izvinite, bio je mali zvuk u pozadini. Dakle, prepoznali smo trend koji je, nažalost, nepovoljan po nas, ali smo takođe prepoznali da postoji dobra volja da se ti procesi optimizuju u pogledu komunikacije, u pogledu logističkih procesa. Tako je i nastala Foodshare platforma. Ideja je da se povežu oni koji imaju višak hrane sa onima kojima je ta hrana najpotrebnija. Tako da smo se danas okupili da bismo zapravo porazgovarali o svim tim procesima, da bismo vam objasnili kako platforma funkcioniše, da bismo vam objasnili zbog čega je bitno da svi zajedno učestvujemo u rešavanju ovog problema i da doprinesemo jednom optimalnom rešenju i optimizaciji zapravo procesa. Sa nama su danas, opet zahvaljujem svima na prisustvu, sa nama su danas i predstavnici Crvenog krsta Vojvodine i Banke hrane Beograd, koji su sa nama, da kažem, skoro pa od samog početka razvoja platforme i sa kojima vodimo duge razgovore već nekoliko meseci unazad. Tako da bih pozvala gospodina Boška iz Crvenog krsta Vojvodine da nam se predstavi i da nam zapravo ukaže na probleme sa kojima se Crveni krst suočava u njihovom svakodnevnom radu, a naravno koji je vezan za narodne kuhinje i za distribuciju, da kažem, hrane, bilo gotovih jela, bilo hrane koja tek treba da se pripremi onima koji su najugroženiji u našem društvu. Samo trenutak. Nikola, možda mi pomožeš? Gde je? Dok nam se gospodin Boško ne pridruži, ima tehničkih problema, zamolit ću gospođicu Katarinu Žigić iz Banke hrane Beograd da ona otvori ovaj razgovor. Katarina, pod je vaš. Dobar dan, ja sam Katarina Žigić-Blagojević, predstavnik Banke hrane Beograd. Isključila sam kameru jer mi nešto internet malo secka kad pričam, pa izvinite sad, bila sam na početku. Mi smo pripremili jednu malu prezentaciju, kratku prezentaciju kroz koju možemo da vas provedemo kroz naš rad i uopšte sve ono čime se mi bavimo, da pretpostavljam da je dosta vas i upoznato sa čitavim poslovanjem i uopšte funkcionisanjem Banke hrane. Pored mene u Banci hrane
je Radmila Ivetić, koja je i osnivač Banke hrane, i Banka hrane postoji od 2006. godine. Nemanja Nedović je pravni zastupnik i to je jedan mali skladan tim za sad. Banka hrane je humanitarna organizacija koja je osnovana 2006. godine s ciljem da doprinese smanjenju siromaštva, gladi i bacanja hrane. Naša vizija je stvaranje humanijeg i odgovornijeg društva animiranjem svih relevantnih subjekata, iniciranjem kreiranja instrumenta pravnog okvira koji će doprineti sistemskom rešavanju smanjenja siromaštva u zemlji uz smanjenje gladi kao njegovog najdrastičnijeg oblika siromaštva. Naša misija zasniva se na ideji širenja kulture davanja i deljenja, promovisanja solidarnosti i volontarizma, kao i podizanja svesti o problemu siromaštva i bacanju hrane. Naše glavne delatnosti su prikupljanje poljoprivrednih, agroindustrijskih i trgovinskih proizvoda od donatora, njihovo skladištenje i sortiranje i distribucija socijalno ugroženim kategorijama stanovništva posredstvom humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova koje pomažu siromašnima. Članica smo Evropske federacije banaka hrane FEBE od 2009. godine. Sada par reči o FEBI. FEBA je Evropska federacija banaka hrane koje su osnovale Francuska i Belgija 1986. godine. Ona broji 430 banaka hrane i ogranaka članica u 24 zemlje u Evropi i sarađuje sa 45.283 humanitarnih organizacija. Tokom 2019. godine sve članice FEBE obezbeđivale su ukupno 4,2 miliona obroka dnevno, a 32.280 angažovanih ljudi je bilo, od kojih su 84% volonteri. Posle ćete na slajdu i videti zašto te zemlje malo, da kažem, razvijenije zapadne Evrope imaju toliki procenat volontera koji su prosto radi da pomogu. U zemljama zapadne Evrope banke hrane lako se obezbeđuju volonteri, a sve zahvaljujući visokom životnom standardu. Volonteri su uglavnom penzioneri, bivši uspešni privrednici, znači dobrostojeći, kao i mladi ljudi i studenti koji se lako odlučuju da pomognu. Međutim, kod nas je situacija drugačija. Lako nalazimo volontere prilikom organizovanja akcija, ali ne i na duži period, sa čime se suočavamo prilikom svake akcije. Gde je potreban kontinuitet u radu je malo teže pronaći volontere, ali se nadamo da će se situacija popraviti. Evo, ovde možete pogledati neke sličice. Vrednosti kojima mi težimo su solidarnost, zajedništvo, kultura deljenja, filantropija i volonterizam. Evo ovde možete pogledati otprilike lanac taj distribucije kako on izgleda uopšte. Znači mi prikupimo hranu, zapravo organizujemo tu donaciju i više logistički pokrivamo. Organizacije koje su u mogućnosti da obezbede sopstveni prevoz su dužne da dođu po donaciju. Ako to nije moguće, i mi se naravno priključimo i pomognemo. Banka hrane sarađuje sa preko 200 organizacija socijalno ugroženih građana. Od toga dosta organizacija su čine osobe sa invaliditetom i evo ovde možete videti ko su zapravo korisnici banke hrane. Mi sarađujemo sa organizacijama, pre svega, naravno ne retko pomažemo i pojedincima, ali definitivno radimo više sa organizacijama koje možete evo i videti na ekranu. To su deca bez roditeljskog staranja, samohrane majke, porodice bez primanja, osobe sa invaliditetom, izbegla i raseljena lica, korisnici narodnih kuhinja, romska populacija, stara lica, osobe ometene u razvoju, korisnici sigurnih kuća i beskućnici. I naravno tokom korone sve je više i više potreba za donacijama.
Kao što sam rekla, sarađujemo sa preko 200 humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova u 70 opština širom Srbije. Na sledećem slajdu možete pogledati naše donatore. Ovo su sve donatori koji pomažu Banku hrane. Za sada Delez Srbija je naš najveći donator. Sada ćemo reći malo o nekim našim projektima koji su već nekima, pretpostavljam, i dobro poznati, jer traju već 10 godina. I to su Magični doručak, Novogodišnja kutija, Svetski dan podizanja svesti o bacanju hrane koji smo ustanovili ove godine, zapravo prošle godine prvi put i dalje sam u 2020. I Svetski dan hrane. Magični doručak je humanitarna akcija čiji je cilj prikupljanje hrane za 36 škola za decu sa smetnjama širom Srbije. Tradicionalno organizujemo sa Credit Agricole bankom, kompanijom Metro Cash and Carry i Gradskim sekretarijatom za obrazovanje i dečiju zaštitu. Cilj nam je da mališanima omogućimo ugodniji boravak u školi, ali i da skrenemo pažnju javnosti na njihove probleme, kao i da promovišemo solidarnost sa socijalno ugroženim grupama. Novogodišnja kutija je tradicionalna humanitarna manifestacija koju organizujemo po 10. put, 2020. je bilo 10. put, sa istim gore navedenim partnerima povodom novogodišnjih praznika. Svake godine se deci najsiromašnijih porodica, slabijeg materijalnog stanja, u 17 predškolskih ustanova podele paketići nakon predstave i to je 1000 mališana i 1000 paketića. Svetski dan podizanja svesti o bacanju hrane obeležava se 29. septembra. Prvi put je obeležen prošle godine i nažalost kako je pandemija bila u jeku, obeležen je samo virtualno na platformi FEBE, Evropske federacije banaka hrane, na kojoj je svaka zemlja imala svoj virtualni štand i mogućnost predstavljanja. Pored toga snimali smo i video, promovisali se na društvenim mrežama, kroz medije takođe i održavali smo malu dečiju radionicu, a kako bi što više apelovali na javnost i upoznali što veći broj ljudi sa ovim problemom. Naravno, nadamo se da ćemo 2021. moći to i na drugačiji način da prezentujemo. Svetski dan hrane, 16. oktobar, zasniva se na prikupljanju osnovnih životnih namirnica za socijalno ugrožena lica širom zemlje. Partneri zaposleni u Narodnoj banci Srbije i Societe Generale banci, West Pharmaceutical Services, kompanija Delez Srbija i organizacije partneri su Banke hrane. Evo ovde možete videti baš sa Svetskog dana hrane 16. oktobra fotografije i prosto kako to sve izgleda. Trudimo se da apelujemo i na javnost kako bi se prosto bacanje hrane smanjilo i kao što vidite 1/3 proizvedene hrane u svetu završi na smetlištu, nažalost. To je dovoljno da se nahrani 3 milijarde ljudi, a u Srbiji se nezvanično baca 250.000 tona hrane godišnje. U Evropi se baci oko 88 miliona tona hrane godišnje. Naš glavni projekat je Pomažemo da imaju oni koji nemaju, koji se razvio kroz partnerstvo sa Delez Srbija. Projekat je pokrenut početkom 2015. godine. Danas preko 60 organizacija preuzima voće i povrće druge klase u 130 objekata Tempo Max i Shop and Go u 33 grada i opštine i svakog meseca se podeli preko 70 tona za oko 7.500 korisnika raznih humanitarnih organizacija. Delez Srbija nam takođe donira svakog meseca 35 do 40 tona voća i povrća
i prve klase iz svog distributivnog centra. Projekat je od širokog društvenog značaja, od vitalnog značaja za pojedince, kvalitetnija i bolje balansirana ishrana, kontinuiran, trajan i doprinosi smanjenju bacanja hrane i zaštiti životne sredine. Evo vidite ovde koliko je hiljada korisnika pomognuto kroz taj projekat u 32 grada, 175 objekata. Naše aktivnosti u 2021. godini, ispričat ću vam malo kako će otprilike izgledati. Znači, kroz partnersku saradnju trenutno smo u završnoj fazi izrade sa više platformi za podelu doniranih namirnica, uključujući evo i ovu saradnju. Svakodnevno distribuiramo donirane namirnice korisnicima širom Srbije. Kompanija Delez, naš najveći donator, pomaže nam kako kroz donaciju osnovnih životnih namirnica, tako i voća i povrća, a pored ove ostvarujemo uspešnu saradnju i sa drugim kompanijama donatorima koje nam takođe doniraju raznovrsne namirnice i eto, godina je prosto počela uspešno, nadamo se da će do kraja tih donacija biti sve više i više. Korona je učinila svoje, ali i donatori se javljaju sami, tako da je to bolje. Evo, možete pogledati naše rezultate u protekle 4 godine. Sve veći broj primljenih zahteva za pomoć u hrani, to su izazovi sa kojima se suočavamo svaki dan i srećemo konstantno širenje aktivnosti, a otežano obezbeđivanje finansijskih sredstava za nesmetano funkcionisanje i obezbeđivanje redovnih i većih količina donacija u hrani, kao naravno i zahteva i sve više i logistika koja je uvek naravno problem. Banku hrane možete pomoći doniranjem namirnica, uključujući proizvode pred istekom roka, finansijskom podrškom, znači za pokrivanje troškova operative, prostorije i usluge, opremom, vašim vremenom i znanjem, volontiranjem u organizovanim akcijama, u kancelariji ili magacinu. Prednosti koje možete imati kroz partnerstvo sa Bankom hrane Beograd su medijska pokrivenost kroz promovisanje akcija, prednost korporativne filantropije, socijalne, filantropski projekti širenja solidarnosti, ekonomski marketing, emotivne i jačanje odnosa sa vašim zaposlenima, društvom i javnim mnjenjem. To je to od Banke hrane. Ako imate neko pitanje, to je to. Hvala Katarina puno. A sada je s nama i predstavnik Crvenog krsta. Gospodine Boško Mitrašinović, molim vas da nam predstavite vaš rad i vašu zapravo motivaciju da se uključite u naše aktivnosti. Hvala lepo. Uvažene dame i gospodo ovog skupa, želim da vas pozdravim u ime Crvenog krsta Vojvodine, naravno i u svoje lično ime. Kao što me predstavila gospođa, ja sam Boško Mitrašinović, sekretar Crvenog krsta Vojvodine i ističem da nam je veliko zadovoljstvo što dajemo svoj mali doprinos projektu Plutons i što imamo saradnju sa organizacijom Food Scale Hub. Ja bih u nekoliko rečenica dao informaciju nama, znači o Crvenom krstu, i pojasnio zbog čega smo mi od strane organizacije Food Scale Hub prepoznati da budemo njihovi partneri. Pa bih vas samo kroz par rečenica proveo kroz našu difuziju i naročito danas bih pričao isključivo zbog čega smo mi ovde kao partneri. Jer ako bih pričao o radu Crvenog krsta, treba bi mnogo vremena da vam oduzmem. A ja ću biti koncizan, kratak, tako da poštujem normalno i vaše vreme. Prvo, misije Crvenog krsta, ja bih rekao najkraće, je da olakša ljudsku patnju ma gde ona bila. Crveni krst deluje u skladu sa osnovnim principima, a to su humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. To nam je već dalje slajd.
možete da pomerate, ako ga vi pomerate, možete i sledeći. Pored, znači, osnovnih principa Crvenog krsta koji deluju u skladu sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava, a naročito Ženevskim konvencijama i dopunskim protokolima. Zatim statutom međunarodnog pokreta, statutom međunarodne federacije i aktima i pravilima koje usvaja međunarodni pokret, naravno i ciljevima i zadacima nacionalnog društva. Ne bih vam prosto čitao sve i govorio o svemu, imate na slajdu ko želi malo više da se upozna, tako da bih ja sada prešao na socijalnu delatnost. Znači, Crveni krst svoje aktivnosti realizuje kroz 10 osnovnih oblasti. Između ostalih je i socijalna delatnost. Pravni osnov Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 6, tačka 1, član 9, tačka 146 i član 13 i 14 zakona. I u skladu sa opštim ciljem socijalne delatnosti, Crveni krst radi na olakšavanju ljudske patnje, pružanjem neophodne urgentne pomoći licima u nevolji i u slučajima vanrednih situacija, razvijanju solidarnosti među ljudima i organizovanju različitih oblika međusobne pomoći, kao i preventivnim delovanju u oblasti socijalne zaštite. U okviru socijalne delatnosti stalni zadatak organizacije Crvenog krsta da svoje programske aktivnosti razviju u pravcu boljeg života najugroženijih kategorija stanovništva. Znači, posebnu pažnju Crveni krst Vojvodine usmerava na potrebe starih i bolesnih, izbeglih i raseljenih lica, marginalizovanih grupa, kao i na porodice sa decom koje su u stanju socijalne potrebe. Ispunjavanjem svoje pomoćne uloge utvrđene zakonom, Crveni krst Vojvodine u oblasti socijalne zaštite rukovodi se donetim dokumentima na nivou države, a tako strategijom za smanjenje siromaštva, strategijom razvoja socijalne zaštite, strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, nacionalnom strategijom o starenju, strategijom za zaštitu od nasilja u porodici, strategijom socijalne delatnosti Crvenog krsta Srbije, kao i programima inkluzije Roma. Crveni krst Vojvodine svojom posvećenošću odgovara na potrebe ugroženih ljudi i profesionalnošću u odnosu na realizovanje donacija nastoji da bude pouzdan partner donatorima i efikasan servis korisnicima donacija. Tako da, ja bih sad osvrt upravo na socijalnu delatnost, zbog čega smo danas i tu, a to je da naša socijalna delatnost ima više programa, između ostalog program narodnih kuhinja, program porodičnih paketa, program oporavka socijalno ugrožene dece, obeležavanje meseca solidarnosti, program socijalne inkluzije, briga o starijima, kao i akcije paket za novorođenu bebu i jedan paketić mnogo ljubavi. Program narodnih kuhinja se realizuje u kontinuitetu već 29 godina i namenjen je socijalno najugroženijim građanima kojima je to najčešće i jedini obrok u toku dana. Sledeći slajd, molim. Tokom 2020. godine podeljeno je, da kažemo, nepunih 2 miliona kuvanih obroka, kojima je zbrinuto oko 9557 korisnika, od kojih je 2900 dece do 18 godina, kao i 1500 starijih lica preko 65 godina. Program se realizuje u 24 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama, od kojih 12 narodnih kuhinja rade tokom cele godine i 12 narodnih kuhinja u Vojvodini rade tokom 9 meseci. Vidite ovde na slajdu gde se naše narodne kuhinje nalaze. Gledano na teritoriji Vojvodine, uglavnom svuda su u svakom okrugu, postoji po nekoliko narodnih kuhinja.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdvaja za 9 meseci 10 osnovnih životnih namirnica. Pa onda vidite ulje, pirinač, pasulj, testenina, sušeno povrće, guranje, grašak, mesne konzerve, đuveč i brašno, koje nedostaje ovde na slajdu. Znači, ovo su količine koje su opredeljene našim organizacijama na terenu za 9 meseci. Znači, onih preostali 3 meseca sa narodne kuhinje koje rade tokom cele godine, lokalne samouprave izdvajaju sredstva za nabavku dodatnih namirnica. Za slobodno možemo reći 2/3 korisnika obrok iz narodne kuhinje je jedan jedini obrok u toku dana. Tako da slobodno možemo reći da ovaj program zaista je neophodan i on doprinosi prosto mnogo da ljudi mogu prosto da žive od tog obroka. Želim da dam i kratak osvrt da je program narodnih kuhinja tokom 2020. godine realizovan pod posebnim okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19 u 24 organizacije Crvenog krsta. Tokom vanrednog stanja u dogovoru normalno sa lokalnim samoupravama organizovana je podela narodnih obroka i prilagođena je uslovima i potrebama u svakoj sredini, znači u opštinama i gradovima. Slobodno mogu reći da je u Vojvodini oko 2500 obroka nošeno na kućne adrese i to za starija lica preko 65 godina i lica koja su bila bolesna i prosto nisu smeli da rizikuju da dolaze po topli obrok. To bi ukratko bilo što se tiče programa narodne kuhinje, zbog čega smo mi zaista i da kažemo prihvaćeni od strane organizacije Food Scale Hub, imajući u vidu da mi kao Crveni krst Vojvodine koordiniramo i pratimo rad svih naših organizacija na terenu. Naravno, sad osvrt upravo na program narodne kuhinje, kažem da ih ima 24, međutim, mi smo odabrali da u ovom sad prvom nekom uključenju bude 11 narodnih kuhinja, odnosno 11 organizacija iz gradova i opština. Mislim da bi to najkraće bilo što se tiče nas i Crvenog krsta. Naravno, ja se vama zahvaljujem na pažnji i pozivam ako imate neka dodatna pitanja, vrlo ću rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje. Ja se nadam da smo se čuli. Čuli smo se savršeno. Hvala i Katarini, hvala i vama Boško na ovom detaljnom predstavljanju. Opet kažem, zadovoljstvo nam je da od početka sarađujemo u samom formiranju platforme sa vašim detaljnim uvidima u procese i aktivnosti. Pomogli ste nam da zapravo razumemo koji su to problemi, pre svega ovi, i radujemo se saradnji koja nam predstoji u narednim mesecima. Pre nego što pređemo na glavni deo i pre nego što dam pod Nikoli, samo ukratko ću da kažem ko je Food Scale Hub, šta radimo i čemu, odakle ideja za platformom ovakvog tipa. Food Scale Hub je organizacija koja pomaže, neprofitna organizacija koja pomaže startupima i malim i srednjim preduzećima u domenu poljoprivredno-prehrambene proizvodnje.
Naše aktivnosti pre svega svode se na podizanje kapaciteta i razvoj veština koje su potrebne ovim preduzećima da bi uspešno zapravo plasirali svoje proizvode na tržište, bilo da je reč o inovativnim proizvodima u samom, da kažem, u samoj primarnoj proizvodnji, bilo da je reč o inovativnim IKT rešenjima. Tu smo da im pružimo adekvatne usluge koje se tiču inkubacije i akceleracije, tako da pre svega kroz naše programe podrške. Zatim u raznim ekosistemima, da kažem, učestvujemo u razvoju mreže podrške malim i srednjim preduzećima i pre svega akcenat dajemo na tom poslovnom planiranju i tržišnom plasiranju tih inovativnih rešenja. Takođe, kroz niz aktivnosti u koje se uklapa i ova naša FoodShare platforma i zbog kojih smo danas ovde, su pilotiranje inovativnih rešenja i ta zajednička zapravo saradnja između različitih aktera na tržištu kako bi se rešio određeni problem. Naravno, opet napominjem, pre svega reč je o problemima koji se tiču poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i tog lanca na koji hrana dolazi od proizvođača do potrošača. Naš tim, s tim u vezi sa našim aktivnostima koje sam prethodno spomenula, učestvujemo na nekoliko velikih evropskih projekata. Opet, svi oni na neki način tiču se podrške malim i srednjim preduzećima, da pređu taj ključni put od istraživačkog razvojnog dela do tržišta i prvih klijenata i tu smo da im pomognemo u različitim domenima, opet kažem, od poslovnog planiranja do komunikacije, marketinga i zapravo nalaženja klijenata, nalaženja partnera. Jedan od naših projekata je Plutus i Plutus je zapravo okosnica oko koje smo se okupili danas i zahvaljujući Plutusu danas imamo FoodShare platformu o kojoj će Nikola malo detaljnije da kaže. I zapravo ideja Plutusa jeste da se optimizuju procesi u poljoprivredno-prehrambenom lancu, da se optimizuju s pomoću velikih podataka koji će se prikupljati sa različitih tačaka poljoprivredno-prehrambene proizvodnje, ali opet o tome detaljnije nešto kasnije. Takođe radimo na nekoliko projekata koji se tiču robotike i automatizacije. Imamo zanimljive projekte koje bi trebalo da ispratite. U pitanju su Crops i Corasect. Corasect konkretno tiče se gajanja insekata ne samo u prehrambene svrhe, nego i u svrhe proizvodnje biogoriva. Jedan nadolazeći projekat koji će biti zanimljiv i za našu zemlju tiče se razvoja malih sredina i zajednica, tako da će kroz ovaj program, konkretno Virural, biti pružena i određena finansijska sredstva na koje će naša mala i srednja preduzeća, ali i predstavnici javnog sektora moći da se prijave i da zajedno, da opet kažem, u skladu sa tom kolaborativnom inovacijom sarađuju da bi unapredili svoj mali ekosistem. Naš tim je multidisciplinaran i tu je sa nama danas profesor Radišić koji je naš, da kažem, pokretač i jedan od osnivača. Naš osnivač i predsednik nalazi se trenutno u Americi, Darko Mandić, i radi na razvoju svog startupa. Tim je mlad, ali
da kažem, inovativan, entuzijastičan i delimo tu zajedničku pokretačku snagu i entuzijazam, da kažem, da pokrenemo ekosistem, da okupimo ključne igrače i mislim da smo danas u tome uspjeli i da zajedno uradimo nešto konkretno za naše okruženje, a opet u skladu sa tim domenom u kojem poslujemo, a to je poljoprivredna prehrambena proizvodnja. To bi bilo to što se tiče našeg tima i sad možemo konačno da pređemo na ono glavno, a to je projekat Plutus. Nikola, zamolila bih te da pokreneš slajdove. Kao što sam rekla, Plutus je veliki međunarodni projekat u kojem učestvuju 33 partnerske organizacije, od malih i srednjih preduzeća do istraživačkih institucija. Imamo i velike kompanije poput, na primjer, Barilija. Dakle, različiti inovatori, sa različitih tačaka, geografskih tačaka, ali i sa različitim ulogama u tom poljoprivredno-prehrambenom lancu, okupili su se kako bi optimizovali određene procese u ovom domenu. Kako to radimo? Radimo kroz nešto što se zovu održivi inovativni piloti. Ima ih 11. U pitanju je 11 malih, doduše ne tako malih, u pitanju su regionalne aktivnosti, koje se tiču unapređenja različitih aktivnosti. Na primjer, u Irskoj konkretno naši partneri rade na optimizaciji emisije CO2 u atmosferu, tako da se njihov pilot tiče konkretno toga. A ono zbog čega smo mi danas tu jeste problem koji smo prepoznali na nivou nekog, da kažem, balkanskog pilota, je problem bacanja hrane, problem viškova hrane koji nastaju, kao što sam rekla na samom početku našeg webinara. Višak nastaje u različitim procesima, tako imamo viškove u samoj proizvodnji, gde se velika količina baca pre nego što i poljoprivrednici zapravo uspeju da plasiraju na tržište. Jedan od osnovnih problema koji smo uočili tokom razgovora sa našim partnerima, sa partnerskim organizacijama koje okupljaju poljoprivrednike, je zapravo to da hranu nema ko da ubere, plodove nema ko da ubere i da hrana propada pre nego što zapravo dođe do prilike da se nađe na stolovima potrošača. Drugi veliki problem tiče se distribucije hrane, tako da usled raznih logističkih i operativnih i pre svega administrativnih procesa koji su neadekvatni, hrana ne dolazi na vreme do krajnjeg potrošača i opet propada. Tako da kompanije, među kojima imamo i danas sa nama određene predstavnike, takođe su nam rekli da zapravo radi prosto usred neadekvatnih procesa, neadekvatne komunikacije, hranu su primorani da bace, umesto da se ona nađe na stolovima potrošača. Takođe smo uočili veliki trend da oni jesu voljni da tu hranu preusmere, ali opet postoje određeni izazovi koji se tiču donekle i logističkih procesa, a sa druge strane se tiče i, da kažem, kako bih rekla, nekih viših instanci, pre svega poreskih problema, da kažem,
I ta hrana opet, i to predstavlja poteškoću zarad da se ti procesi optimizuju. Također, ono što je važno napomenuti da problem nije lokalan, problem je zapravo na nivou naše cijele zajednice, šire zajednice. S tim u vezi, ovaj naš pilot program odvijat će se ne samo u Srbiji, nego i u Republici Severnoj Makedoniji. Naši partneri tamo imaće slične aktivnosti, okupiti slične organizacije koje će paralelno učestvovati u procesima koji se tiču optimizacije logističkih procesa i optimizacije komunikacija između proizvođača, između velikih trgovinskih lanaca i onoga sa čime se oni na dnevnom nivou susreću, a što ih sprečava da količinu hrane koja je višak, a koja je i dalje dobra za upotrebu, preusmere onima kojima je to potrebno. I to je osnovni zapravo cilj ove naše platforme pod nazivom Food Share, koju će Nikola predstaviti za nekoliko trenutaka. Cilj je olakšavanje komunikacije, blagovremeno komunikacije između potencijalnih primalaca te hrane, odnosno organizacija, pre svega nevladinog sektora koje tu hranu preusmeravaju onima kojima je najpotrebnije. Čekaj minut, te se žuriš pobogu, drago jebote. Evo ti tu je, to je goca zelena. Goca zelena. Izvinjavam se. Pojete se nije odavila knjižicu. Od 2019. Šta kažete vi? O čemu se radi? Pa znam, nije šitano upu, dečko. Izvinjavam samo. Dakle, ideja jeste da se optimizuje komunikacija između onih koji hranu imaju u viškovima, koja je pred istekom, a koja je savršeno dobra za upotrebu, i kroz razgovore sa raznim kompanijama saznali smo da zapravo čak i ako hrana i određeni prehrambeni proizvodi su, ukoliko im je onaj rok upotrebljivo do istekao, ta hrana je i dalje dobra. Naravno, ne odnosi se na sve proizvode, ali na određene da. Ideja je da se takva hrana ponekad samo gubi određena svojstva koja su, da kažem, estetske prirode. Najčešće je to slučaj sa voćem i povrćem, ali također i sa nekim drugim namirnicama. I opet ponavljam, osnovni cilj, osnovna misija i vizija Food Share platforme i pilot aktivnosti koje će se odvijati u narednih skoro pa 2 godine, jeste da se uspostavi jasna, stabilna infrastruktura u vidu online platforme koja će biti dostupna kompanijama, proizvođačima, koja će biti dostupna poljoprivrednicima, koja će biti dostupna trgovinskim lancima, prevoznicima, odnosno učesnicima u logističkim procesima koji također postavljaju određenu količinu hrane, i koja će biti dostupna naravno organizacijama, primalacima koje okupljaju one najugroženije među nama, kojih nije mali broj, i svi vi danas ovde na neki način predstavnici tih grupa. Takođe, tu su narodne kuhinje koje posreduju u distribuciji te hrane, opet kažem, najugroženijim društvenim grupama.
I naravno, ideja jeste da se na neki način uključuju volonteri, odnosno pojedinci ili kompanije koje imaju kapacitete da hranu sa tačke A, gde zapravo nastaje višak, do tačke B, gde postoji potreba za tom hranom, da je preusmere, odnosno da učestvuju u prosto logističkim procesima i odnesu hranu, prenesu tu količinu hrane od tačke A do tačke B. Krajnji cilj aktivnosti jeste da se poveća održivost narodnih kuhinja i o tome je gospodin Mitrašinović pričao. S tim u vezi imamo lepu komunikaciju sa narodnim kuhinjama, pre svega u Vojvodini, da se poveća, da se smanje troškovi koji nastaju usled odlaganja hrane, odlaganja tih viškova, i s tim u vezi imamo da se smanje troškovi odlaganja i da se preusmere, da se ta količina preusmeri umesto da se baci, pošto je naravno skuplje baciti hranu nego je donirati. I naravno tu smo da okupimo ključni ekosistem, pre svega društveno odgovornih organizacija, banaka hrane, s tim u vezi tu sa nama i čuli smo koji su njihovi problemi. I dakle, želimo i prepoznali smo potrebu i uspostavili ključne korake da se saradnja ostvari, da se održiva saradnja ostvari kako bi se pre svega, opet ponavljam, povećala održivost narodnih kuhinja i ne samo njih, nego i organizacija koje se bave takvim tipom aktivnosti, da se poveća broj donacija hrane i da se zapravo smanji uticaj na zagađenje na životnu sredinu. Naravno, tu su i neizostavni ekonomski efekti koji se tiču pre svega, da kažem, privatnog sektora, ali i poljoprivrednih proizvođača, i da se optimizuju ti procesi, da se hrana ne bi bacila, nego pre svega preusmerila onima kojima je najpotrebnije. Dakle, opet ponavljam, ideja jeste olakšavanje komunikacije i uspostavljanje jasne infrastrukture koja će olakšati komunikaciju između onih tačaka gde hrana postaje višak i onih tačaka i onih organizacija koje imaju potrebu za tom hranom, bilo da je spremaju na licu mesta kao što su narodne kuhinje, bilo da je distribuiraju dalje kao što su banke hrane, ali i mnogi drugi organizacije koje su danas ovde sa nama. Dakle, tu smo da olakšamo kao Foodskill Hub, tu smo da vam pomognemo da tu komunikaciju uspostavite, da ta komunikacija bude održiva, i tu smo da vas povežemo sa onima koji hranu imaju u trenutku kada je vama to najpotrebnije i vašim korisnicima. Koji koraci nas čekaju nakon ovog webinara? Nakon webinara moj kolega Nikola i ja ćemo biti u konstantnoj komunikaciji sa vama. Veliki broj vas odazvao se našem pozivu i potpisali smo, da kažem, neobavezujući memorandum o sporazumevanju i saradnji, i gde prosto objašnjavamo koji su naši zajednički ciljevi, misija i vizija. Za one koji su danas sa nama tu, a nismo još pristupili tom koraku, slobodno nam se javite i rado ćemo popričati o detaljima. Nakon toga, platforma će biti spremna već u narednih nekoliko dana za samu registraciju, tako da će opet moj kolega Nikola
a u narednih nekoliko trenutaka će vam i objasniti kako to sve izgleda i koliko je zapravo proces jednostavan. Dakle, kako se registrovati na platformu, kako objaviti koje su vaše potrebe kao korisnika donacija ili ukoliko ste kompanija, kako sa vaše strane će izgledati ti procesi. A kad kažem procesi, ne mislim ni na kakve detaljne administrativne mukotrpne procese, dakle u pitanju je samo nekoliko klikova i nekoliko ključnih informacija koje nam trebaju da bismo zapravo imali sve ono što je potrebno, da bismo vas povezali sa krajnjim korisnicima. I korak broj 3 bio bi samo objavljivanje donacije ukoliko ste kompanija. Opet niste obavezani ni u kakvom, da kažem, vremenskom terminu da objavite donaciju, niti ste u obavezi da to radite u određenoj nekoj frekvenciji. Prosto ideja je da kad god imate potrebu za donacijom, kad god imate višak koji možete preusmeriti, javite se nama. I taj višak će biti objavljen na platformi. Istog trenutka organizacije koje su danas sa nama i mnogi drugi koji će se tek priključiti, bit će obaveštene o toj donaciji koja postoji i bit će u mogućnosti da se prijave za tu donaciju. Tu smo da olakšamo svu komunikaciju, čak i ako niste prijateljski, da kažem, nastrojeni sa novim tehnologijama. Nikola i ja ćemo biti sa vama skoro pa 24/7 da vam pokažemo kako i šta se tiče platforme i ukoliko je potrebno čak i neke te tehničke stvari da obavimo umesto vas. Naravno, sve u skladu sa politikom privatnosti koja postoji na našem sajtu, i budite uvereni da će vaši lični podaci biti zaštićeni i u skladu sa zakonima o zaštiti podataka Republike Srbije i u skladu sa regulativom koja je obavezujuća na nivou Evropske unije, a koju kao deo evropskog projekta moramo da pratimo i da je se pridržavamo. To bi bilo sve od mene. Nikola će sada da predstavi korake koji su ključni na platformi i da pokaže kako to sve izgleda. Opet, tu smo za sva pitanja i ono što je važno da napomenem, nikakvi troškovi ne postoje sa vaše strane. Sve aktivnosti se tiču saradnje su potpuno besplatne. Dakle, deo smo evropskog projekta, projekat je podržan od strane Evropske komisije kroz program Horizont 2020 za istraživanje i inovacije i sve aktivnosti koje se tiču Foodshare platforme i vašeg učešća u ovim pilot aktivnostima su potpuno besplatne i nema nikakvih skrivenih troškova. Nikola, polje je tvoje. Hvala Maja na prezentaciji celokupnog projekta i svih aktivnosti koje će biti sprovedene u narednih, pa kako si rekla, samo već 2 godine. Sada ćemo pristupiti prezentaciji i prezentovanju funkcionalnosti same Foodshare platforme. Samo moment da podelim ekran. Da li svi možete da vidite moj ekran? Odlično. Želeo bih da naglasim samo da ćemo za potrebe ove prezentacije koristiti englesku verziju platforme, međutim, bez ikakve brige, već u narednim danima platforma će biti dostupna i u potpunosti funkcionalna kako na engleskom, tako i na srpskom i makedonskom jeziku, tako da ćete biti u mogućnosti da je koristite na svom maternjem jeziku. Dakle, pre svega proći ćemo kroz sam proces registracije koji je, kao što ćete vidjeti, vrlo jednostavan. Zatim ćemo proći i kroz kratak upitnik koji se nalazi, koji se dešava, odnosno nakon registracije i koji je zadužen za to da nam da nešto više informacija o tome kakva ste organizacija, odnosno kompanija, šta je to što imate da ponudite
ili kakva je to hrana koju ćete potraživati putem Future platforme i naravno sve one neke osnovne informacije koje se tiču donacija hrane. Nakon toga proći ćemo kroz jednostavan proces kreiranja, kako ga mi nazivamo, oglasa na Future platformi, odnosno te jedne objave koja predstavlja zapravo donaciju i vidjet ćete koliko je to sve vrlo jednostavno i vrlo efektivno i efikasno. Dakle, krenut ćemo od registracije koja se radi putem jednostavnog upisivanja odabira e-mail adrese, vaše e-mail adrese i šifre, tako da izabrat ćemo koja je to adresa. Ono što je bitno jeste da je šifra malo kompleksnija, tako da morat će da sadrži veliko slovo, malo slovo, znak interpunkcije i jedan broj, tako da ćemo to tako i uraditi. Nakon toga odabrat ćemo zemlju. Kao što sam rekao, u ovom slučaju koristit ćemo engleski jezik i odabrat ćemo ulogu donora, budući da je proces u potpunosti isti za obe strane učesnika platforme, kako za donore, tako i za primaoce. Proći ćemo kroz procedure koje se podrazumevaju sa strane donora, a ostalo će sve biti veoma jasno kada tako i uradimo. Mala greška je bila u adresi, samo trenutak. Nakon što se registrujemo, odnosno kliknemo register, na e-mail će nam stići jedan mail koji zahteva da potvrdimo našu e-mail adresu koji je stigao. Kliknemo kako bismo verifikovali e-mail adresu. Još jednom, sve funkcionalnosti i sva obaveštenja bit će dostupne na srpskom jeziku, tako da što se toga tiče, tu smo. Jednom kada smo potvrdili e-mail adresu, možemo da pristupimo logovanju, odnosno prijavljivanju na samu platformu. I pristupamo stranici za donacije. Pre nego što dođemo do samih donacija, kao što sam rekao, podesit ćemo naš profil, tako da on sadrži sve one potrebne podatke i informacije koji su bitni za donaciju hrane. Još jednom, kao što je Maja rekla, zaštita podataka je kod nas na veoma visokom nivou, o tome brinemo. Svi procesi biće sprovedeni u skladu sa GDPR-om, pa tako i skladištenje informacija. Upisat ćemo ime, prezime, broj telefona, poziciju koju obavljate, da li u kompaniji ili u organizaciji, u zavisnosti od toga sa koje se strane registrujete. Naziv organizacije stavit ćemo Food Scale Hub u mom slučaju.
I onda sledi kratak upitnik koji se tiče, kao što sam rekao, pitanja vezanih za donaciju hrane. Da li ste već donirali hranu, koliko donirate na mesečnom nivou, to su neki, onako da kažemo, prosečni podaci koje vi vrlo verovatno možete da tako kažem, izvučete iz nekih vaših ranijih izveštaja i arhiva. Ukoliko ne posedujete ove informacije, takođe nije neophodno upisati ih, ali ukoliko postoji mogućnost da se ove informacije unesu, to bi bilo sjajno, budući da želimo da imamo uvid u to kakav napredak jedna implementacija jedne ovakve platforme donosi i verujemo da će u mnogome olakšati procese, što će i da tako kažem odobrovoljiti donore da stupe u ovaj proces donacija hrane. Naravno, neki određeni prosečni iznos, da li doniramo hranu koja je jestiva ili namenjena kompostu, namenjena proizvodnji komposta, budući da posredstvom naše platforme će biti moguće donirati i onu hranu koja nije nužno pogodna za ljudsku prehranu, ali jeste pogodna za proizvodnju komposta. Takođe, imamo ovde i da izaberemo koja je to kategorija koja na najbolji način opisuje vašu organizaciju. Mi ćemo u ovom slučaju izabrati, neka to bude primjera radi distributer, i ići ćemo na sačuvaj. Profil je updateovan i spreman za korišćenje. Jedino ono što je ostalo jeste da administrator odobri našu registraciju, samo da vidimo da li je to urađeno. Ja verujem da je koleginica Maja to već uradila za ovaj nalog. Ono što je bitno jeste da su svi podaci, još jednom da napomenem, koji se postavljaju na samu platformu dostupni isključivo onim korisnicima platforme koji su registrovani i verifikovani od strane administratora, u ovom slučaju to su predstavnici Foodscale Huba, tako da nikakve informacije vezane za donaciju hrane neće biti dostupne širokoj javnosti koja nije prisutna. Prelazimo na proces donacija hrane i ići ćemo na moje donacije. Vrlo jednostavno, klikom na plus, izabrat ćemo koji je to status donacije. Dakle, želimo da ona nakon ove naše aktivnosti bude objavljena i dostupna svima koji su aktivni na platformi. Dakle, odabrat ćemo koji je to period od kada će donacija biti dostupna i do kada donacija mora da se realizuje. U ovom slučaju, primjera radi, stavit ćemo neka to bude prve 2 nedelje u mesecu martu. Odabir lokacije, dakle ovde birate samu lokaciju na kojoj će hrana biti preuzeta. Mi ćemo ovde odabrati, recimo, nakon što smo sačuvali, važno je da postavimo i naziv same donacije. Dakle, primjera radi, stavit ćemo donacija 200 kg brašna. Ono što je važno jeste da izaberete i zemlju, budući da se platforma deli prema jezicima, odnosno prema zemljama, i donacija će, ukoliko želite da donirate hranu u Srbiji, veoma je važno da ovde izaberete da bude Srbija. Isključivo će se na taj način donacija pojaviti svim registrovanim. Zatim, odlučili smo se za jedan veoma jednostavan način
opisa donacije, kroz razgovor sa mnogobrojnim potencijalnim korisnicima platforme, došli smo do zaključka da svi imaju neke svoje različite procedure pri donaciji hrane i da svi imaju neke različite informacije koje su njima važne da se unesu, tako da smo vrlo jednostavno ostavili, da tako kažem, slobodan tekst da se upiše i osnovne informacije koje su bitne jesu svakako koja je kompanija, tako da napisat ćemo, na primjer, kompanija XY donira 200 kg brašna, lokacija, kontakt podaci. Takođe ovde možete uneti i sve one bitne informacije koje se tiču toga kako je hrana upakovana, da li je ona na paletama, koje su palete u pitanju, sve ono što je vrlo važno za te neka logistička pitanja i za sam transport, tako da sve što je vama važno možete uneti ovde i nismo na taj način želeli da ograničavamo bilo kog korisnika platforme, već smo ovako, još jednom kažem, ostavili slobodan tekst. Kada unesemo ovde, možemo dodati koja je to adresa na kojoj se hrana kupi. Ovde imate mogućnost da unesete i da tako kažem, opis putanje, kako doći, neke smernice, jednostavno rečeno, ali još jednom nije obavezno, ići ćemo na sačuvaj i u tom trenutku donacija bi trebalo da je dostupna jednom kada se ona odobri od strane administratora. Trenutak. U svakom slučaju neophodno je neko vreme kako bi se donacija realizovala kroz platformu, to je nekih 10 do 15 minuta, tako da upravo iz tog razloga smo i unapred napravili jednu donaciju koju, kao što možete da vidite, sve korake prethodne koje smo napravili nalaze se i ovde, samo je, da tako kažemo, drugi oglas u pitanju i sve je veoma jednostavno, tako da prošli smo kroz te neke osnovne funkcionalnosti platforme. Ono što je bitno da jedina razlika koja se tiče strane primalaca jeste da kada se primalac registruje, budući da je još jednom proces u potpunosti isti, kako vam ne bismo oduzimali više vremena, nalazi se, dakle, svi primaoci donacija će moći ovo da vide. Takođe, notifikacija, odnosno obaveštenje stiže putem e-mail adrese, tako da u svakom trenutku ćete biti obaveštavani o tome šta se nalazi na platformi i koje su to nove donacije koje su dostupne. Takođe, i kao što sam rekao, jedina razlika jeste to što kada se primaoci hrane, primaoci donacija registruju, da imaju ovde jedan taster koji kaže prijavi se za donaciju i onda na osnovu toga oni mogu da ostvare dalju komunikaciju sa donatorima dok je ta donacija u stanju rezervacije. Tako da u principu ovo predstavlja jedan, da tako kažem, poluautomatizovani proces i verujemo da je ovo nešto što će u mnogome olakšati i ubrzati komunikaciju i uopšteno procese donacije kao takve. Nadamo se da ćete nam se u narednom periodu pridružiti kako bismo, da tako kažem, ovu platformu pustili u rad, a tokom samog rada platforme, kada ona krene sa radom, što je od 1. marta, mi ćemo svakako raditi na njoj i dalje unapređivati, budući da su ove inovacije nešto za što je potrebno
da tako kažem, i mišljenje one druge strane, a to je mišljenje strane korisnika i verujem da ćemo zajedničkim snagama uspeti da izgradimo jednu lepu, veoma funkcionalnu, kao što vidite već sada, platformu koja će u mnogome olakšati procese donacije hrane kako donatorima, tako i primjerima. Još jednom mislim da smo sada već prošli kroz sve. Prepustio bih ponovo reč koleginici Maji, ukoliko postoje bilo kakva pitanja, tu smo da na isto i odgovorimo. Veliko hvala. Hvala Nikola na prezentaciji i objašnjenju kako platforma funkcioniše. Opet hvala svima vama na prisustvu i na pažnji. Želim opet da naglasim da su sve aktivnosti koje se tiču platforme i naše saradnje u narednih nekoliko meseci potpuno neobavezujuće. Dakle, takođe ne postoje nikakvi dodatni, naknadni, skriveni troškovi. Opet ideja koju smo ideali i vizije i misije i određeni ciljevi koji želimo da postignemo prepoznati su nekolicine organizacije sa kojima već imamo potpisane memorandume o sporazumevanju. Ideja je da te saradnje proširimo, unapredimo i da zajedno radimo na rešenju problema koji se tiču svih nas, a u dva domena, osnovna domena, a to su višak hrane i kako optimizovati logističke i administrativne procese, kako bi se hrana preusmerila, hrana koja je višak, kako bi se preusmerila sa mesta gde nastaje višak, na mesta i one organizacije gde je ta hrana preko potrebna kako bi nahranila najugroženije članove našeg društva. Tu smo na sva pitanja. Opet, Nikola i ja ćemo vas kontaktirati u narednih nekoliko dana. Pre svega da vam se zahvalimo na interesovanju za naš rad i kako bismo se dogovorili oko narednih koraka, dakle kako da se registrujete na platformu i kako da zajedno sarađujemo u narednih nekoliko meseci. To bi bilo to što se tiče nas. Naravno, ukoliko imate određenih pitanja koji se tiču samog rada, tu smo još nekoliko minuta, pa eto, iskoristite, slobodno nas pitajte ili ukoliko želite da podelite neke vaše svakodnevne probleme, opet tu smo da porazgovaramo i da produbimo ovu diskusiju i nakon ovog webinara. Hvala još jednom. Ako nema niko drugi, mogu ja da postavim pitanje. Naravno. Znači, Kovač Dragana Gomex je u pitanju. Ili možete bliže malo samo da nam objasnite kako bi sve to funkcionisalo? Mi se prijavimo i sad u pitanju je voće i povrće. Znamo da je rok trajanja tu poprilično, mislim, i upitan i traži hitnost reakcije. Stavimo recimo danas može, danas imamo određenu količinu, danas mora da se preuzme. Jel to ima da se mora rešiti, ko reaguje, kako, ako niko se ne javi, pošto mi smo recimo Zrenjanin, ako niko ne dođe šta se dešava, i samo malo, pretpostavljam da imate već tu saradnju sa Delezijom, pa već imate uigrano po pitanju voća i povrća. Jedno pitanje i drugo pitanje, koliko ste upoznati i Ministarstvo poljoprivrede trenutno, koliko ja znam već godinu i nešto dana radi na pravilniku i zakonskim propisima definisanja baš hrane po pitanju donacija. Mi smo imali negde sastanak sa njima, trgovački lanci, sa njima šta je to i znam da oni moraju prvo da definišu koja je to hrana, grupe hrane koje mogu da se doniraju. Da li ste upoznati sa tim pravilnikom, dok su stigli, da li će brzo izaći? Tu bi to trebalo bukvalno da obuhvati sve, od zdravstvene ispravnosti, hrane koje su to grupe, pa do i finansijskih delova, odnosno kako će to regulisati. Hvala na pitanje, Dragana.
Ovako, što se tiče ovog pravilnika, tokom razgovora i sa Bankom hrane i sa Crvenim krstom Vojvodine, ali i sa drugim organizacijama, upućeni smo na aktivnosti koje se tiču pripreme ovog pravilnika. Pratimo dešavanja i sve ono što bude izašlo kao zakonitost i odredbe koje proisteknu iz tog pravilnika bit će obuhvaćene i našom platformom. Tako da reagovat ćemo u slučaju da se promeni spisak namirnica koje mogu da se doniraju. Dakle, sve što se tiče čim izađe pravilnik, te promene i odredbe bit će implementirane u samu platformu. Tako da pratimo koliko i vi, pratimo koliko i naše partnerske organizacije i reagovat ćemo blagovremeno čim pravilnik bude izašao, ali smo se trudili da namirnice koje su trenutno obuhvaćene platformom zapravo prate neke standardne procedure koje su kompanije sa kojima smo do sad sarađivali, ali i na koje su nas uputili partneri iz Crvenog krsta Vojvodine i Banke hrane Beograd. Dakle, neku tu dobru praksu koja je trenutno uspostavljena, trudili smo se da implementiramo u platformu, tako da platforma već, da kažem, je ogledala već nekih postojećih dobrih praksi koje se primenjuju u ovim organizacijama. Što se tiče same donacije hrane i hitnosti, svesni smo toga da određeni rokovi trajanja zahtevaju hitnost u roku od, recimo, juče, tako da ukoliko se određeni oglas objavi i vidimo da je stvarno hitno da se ta hrana distribuira što pre, već smo napomenuli da su automatski svi potencijalni primaoci obavešteni o novoj donaciji koja postoji na platformi, ali takođe naši partneri iz Banke hrane Beograd i Crvenog krsta Vojvodine takođe će biti u mogućnosti da, ukoliko recimo je u pitanju Zrenjanin, konkretno njihova narodna kuhinja, svakako bit će prioritet one organizacije gde je logistički najpodobnije organizovati tu donaciju. Svesni smo da, na primjer, nije moguće preneti određenu količinu hrane iz, recimo, Zrenjanina do Vranja, na primjer, ili nekog udaljenijeg grada, tako da u slučaju da ne postoje logističke mogućnosti da se ta hitna donacija ostvari, ići će se po primeni bliskosti, odnosno fizičke udaljenosti, tako da sve organizacije koje su blizu donacije, a koje su koje posjeduju određene logističke kapacitete da tu donaciju prenesu do svojih sedišta, one će imati prioritet. Ali u svakom slučaju, kolega Nikola kao administrator platforme u svakom trenutku bit će u mogućnosti da vidi koje su to donacije koje su hitne i koje zahtevaju adekvatno i blagovremeno reagovanje. Tako da ništa od donacija što se postavi neće čekati danima, već ćemo reagovati u trenutku kada se ta donacija i objavi. Hvala. Ako smem ja, Majo, samo kratko da dodam. Naravno. Hvala, znaju, poštovanje svima, ja sam Mladen Radišić ispred Foodskera Huba, znaju Maja Nikola, kako je meni teško da slušam sve vreme, a da ne pričam, evo, kratko sam se pred kraj priključio, veliko hvala i sa moje strane svima koji su se uključili i nadamo se da ćemo u zajedničkim ovim aktivnostima malo pomeriti trenutni status quo donacija hrane u Srbiji. Dragana, hvala vama na pitanju, veoma kratko se nadoveže na Majin odgovor. Foodshare platforma, odnosno aplikacija koju smo mi razvili, koju upravo krećemo da pilotiramo od 1. marta, što znači da ćemo vas u narednih par dana po znacima navoda bombardovati sa informacijama od značaja i sa veoma brzim uputstvima kako da jednostavno se priključite na platformu i kako da taj
proces bude što bezbolniji, što brži, ali sama platforma i sam skup naših aktivnosti nema za cilj, da kažemo, logističku optimizaciju, barem u ovom prvom koraku. A šta to znači? To znači da, kao što je Nikola rekao, mi možemo itekako pomoći onima koji doniraju, onima koji žele da budu primaoci donacije, kako je hrana upakovana, kako može da se transportuje i kako je najbolje s aspekta lokacije do nje doći. Ali sama platforma neće niti predlagati, niti organizovati logističke ture prevoza i dostave te donirane hrane. To je jedan dalji stepen razvoja koji planiramo kada uočimo kakvi su potencijali ovakve neke aplikacije u našoj zemlji, ali u ovom trenutku, i verujem da je to dodatni odgovor na vaše pitanje, nećemo se time baviti. Što se tiče, što je koleginica Katarina iz Banke hrane Beograd pričala o saradnji sa Delezijom, mi nismo uključeni u tu saradnju trenutno, tako da ukoliko želite neke detaljnije informacije oko toga kako ta priča funkcioniše, svakako je Katarina i koleginica Radmila iz Banke hrane osobe koje mogu više detalja da vam kažu. Ono što je vama značajno ovde jeste da ova platforma ni u kakvom smislu ne je ekskluzivna, odnosno prosto svi donatori i svi primaoci donacije iz cele Srbije su itekako dobrodošli da se registruju. Eto, samo toliko za ovo moje javljanje. Hvala, Mladene. Evo, ovim bih, ukoliko nema dodatnih pitanja, zaključila ovaj naš sastanak. Eto, u roku od sat i po vremena obuhvatili smo važne teme. Drago mi je da smo imali priliku da se okupimo u lepom broju. Drago nam je ispred Foodskale Huba da vidimo inicijativu da se, kao što je Mladen rekao, promeni status quo kada je reč o smanjenju viškova hrane i optimizaciji komunikacije i procesa. Nikola i ja ćemo vas, opet kažem, kontaktirati u narednih nekoliko dana, počevši već od danas, kako bismo utanačili detalje i kako bismo vaše organizacije postavili na platformu, kako bismo objavili vaše profile. I takođe ovim putem pozivam i kompanije donatore koji su danas sa nama da porazmisle o mogućnostima saradnje i da pre svega imaju u vidu broj organizacija koji je trenutno danas sa nama, koji nije mali i kojima je svaka donacija hrane bitna. Bilo da je reč o kilogramu, bilo da je reč o desetinama kilograma, svaka količina se računa i omogućit će da bar jedan čovek bude nahranjen tog određenog dana. Hvala vam svima. Evo vidim u četu da se neko... Naravno, Katarina izvali. Vama Biljana na javljanju, a Katarina, evo pitanje, slušamo. Evo, samo sekundu, htela sam samo da pitam što se tiče Zrenjanina Gomeksa, da li se te donacije Gomeksa odnose na čitavu Vojvodinu ili isključivo na Zrenjanin? To je jedno pitanje i da kažem samo da ćemo mi uključiti i ostale organizacije u Zrenjaninu, obavestiti ih i priključiti se platformi. To je to. Evo, moglo bi da bude i na teritoriji cele mi imamo svugde prodavnice, ne samo Vojvodine, nego i Srbije. Samo što bi nama jasnije malo trebalo šta može da uđe u taj deo donacije. Znači, konkretno, kako to treba da izgleda, mislim, samo druga klasa voća je malo, treba nam detaljnije zapravo. I ne samo od voća, nego i od svega ostalog. Mislite od namirnica koje nisu voće, koje su prosto i fabrički upakovane namirnice. Tako je. Sad tu znam da postoji pravilnikom dosta ograničeno, jer kod nas tipa primer da deklaracija ne odgovara, mora da ide uništenje ili vraćanje nazad, ne dozvoljava zakonski propisi kod nas da ne dozvoljavaju još uvek da to ide u vidu donacije. Recimo to, zato sam pitala za pravilnik dok nam se stiglo da možemo da računamo negde i na taj deo. Mi već 5 godina pomažemo organizaciju u Zrenjaninu kroz platformu sa Delezijom koju smo vam pominjali. Evo ovaj projekat sa Delezijom, preuzimanje voća i povrća. Tako da to već radimo.
Ok, zato me interesuje malo više i kako bi mi se mogli da uključimo sve. Pa dobro, onda možemo se možda čuti i popričati o tome. Svakako. Sad webinara, da ne oduzemo vreme svima. Maja, mogu li ja jednom kratko? Naravno, Boško, izvolite. Evo ja bih Dragani iz Gomexa želeo da odgovorim koliko je moguće na ovo pitanje. Naravno, Dragana kaže nešto što je urgentno, danas za danas, ako je u pitanju voće ili povrće. Naravno, to voće i povrće ima još uvek je upotrebljivo, znači ima sertifikat o ispravnosti, znači to prosto mi možemo u toku dana da realizujemo. Mi kao Crni krst Vojvodine, znači imamo sopstveni prevoz gde možemo da kad nas obavestite da postoji, da danas treba da se preuzme, mi odmah to usmerimo u najbližu ili najbliže organizacije Crnog krsta koje rade program narodne kuhinje. Što znači, prosto, iako je to u popodnevnim satima, mi možemo da se organizujemo, jer mi se organizujemo 24 časa dnevno, tako da nikakvih problema nema. Hvala vam. Molim. Hvala Boško, hvala Katarina, hvala Dragana i hvala svima koji su danas prisustvovali. Opet o detaljima saradnje i o svim potencijalnim procesima ćemo vas kontaktirati naknadno, već u toku ove nedelje i počevši od danas, tako da ništa neće ostati nerazjašnjeno. Hvala svima, u kontaktu smo i prijatan dan. Doviđenja, prijatno.